Uba roki hek uborong upersa jong uba el hek ularai bo onye kun yak election ajar arpulai na pentol pra konsensi bat le thuru bo onye kun nagaseng NPP habigan mikla pathai khobor mata kasngi uba roki hek ulaong bo ula persang banyak chanor chlong konsensi nai nama pikila don ki pat ki katong ki balakam bakil yo tiket na ki BJP kum taw la phai no sakap pentol pra konsensi Nasi kolektorik benar saat no bat ya kan ka election man sawal mentah ngani lek na po pun tham kra konsensi bat nak tiket NPP kat mun jing kendu manga bagi deputy chief minister ba presiden song ya ku bol bagi tiket yo NPP nasional na po tham kra konsensi so wai ru ngapan map ni ki ba jong tanot silok namal ngalaya serum sedeng au mi ngalai ahi sem ki jong pi melakukan keputusan mengenai kendobon tiba sung tanat dengan hanrei kesulong no umne ba nakada ko bamla man kiar nomar ba habanga mi tiba buon yong mo amdei kan ne bang akran mga puturahim na hanrei kering na kalian tiba yong baruki di dulu ha ba kuai benana hanrei khawaki asnobat bangadan parti BJP yang ba parti Kiman, jadi nak ada macam sejarah mengaruh, bangan sesuatu ikut ba, oi, nakaliang ke jonga ke BJP, naso di bawah hatam, andai namtip ikut ba kasong, ke akibat sesuatu kumno, mat kumpediang, ke kumtahing, nakaliang ke yeng kesem ke jonga, bat kiman, barat, coba nak buat ni jonga, nilai maka syong ni ngarai ba kene henti nan bekre na pokon kra but nani halor konorem baka development hari ka juga sni baru kaya kula penting bro baula ino na nakakam komunitas sekretari ke Shillong City jangka BJP banyak kon ya kene election na pokon thorum kra ula percaya ru bo omdan kono ko persya yo bahek andre ula mi khanang menyele kene election na kapta ban ra ya ko kapar pokon konsensi kadau pelongnya men ino ika parti de kadau semen ana khajo ko ru ma ba play katip mafi rumah media ba mga atay bun sem apa parti dalam lai soslam malalong aktif kau general secretary bangla tadi kam bede with social mayarap ba hadu mentahi kalau kayak bang asosiasi bat nakaliang ke parti dan dari organisasi ini dengan ada lagi ini ka post pat kumu buat ka BJP